munsi isi yose yanga amaso Uburusiya na Ukraine. Haribazwa amaherezo y'intambara ihanganishije ibihugu byombi. Mu minsi ishize perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko kugira icyo gihe igihugu cya Ukraine kitari kiri kubasha guhangana n'indege z'Abarusiya zari zikomeje kwigabaho ibitero. Ni intambara Zelensky yahisemo kurwana muri rusange we n'abaturage b'abanya-Ukraine, yirengagiza ko leta z'Ubumwe za Amerika zamusabye ko zamufasha agahunga igihugu cye cya Ukraine akigira kuba aturije muri Amerika, igihugu akakirekera Abarusiya. Ntabwo muri iki kiganiro tugiye kwibanda kuri iyi ntambara muri rusange, ahubwo turagaruka ku mugore wa perezida wa Ukraine witwa Olena Zelenska, ubuzima bwe n'amateka ye n'uruhare rwe mu ntambara umugabo we ahanganye n'Abarusiya. Njye nitwa Biyemeje David, iyi ni Bwiza TV. Olena Volodymyrvna Zelenska ni umuturage wavukiye muri Ukraine hari ku itariki ya 6 Gashyantare umwaka w'1978. Afite imyaka 44 y'amavuko. Ni umwanditsi w'amafilimi akaba n'umugore wa perezida mu rurimi rw'icyongereza bizwi nka First Lady. Aba bombi bakoze ari inshuti zikomeye kuko Zelenska yavukiye mu mujyi umwe na Zelensky wa Kyiv uvuga ururimi rw'ikirusiya mu gice cyo muri Ukraine. Babyaranye abana babiri gusa, nubwo bakuriye mu gace kamwe bahuye bageze muri kaminuza. Aba bombi bakoze ari inshuti. Ubushuti bwabo butangira ubwo bari abanyeshuri muri kaminuza nkuru ya Kyiv mu mwaka w'1995. Akaba Olena Zelenska yarigaga ibijyanye n'ubwubatsi architecture, mu gihe Zelensky yari umunyeshuri mu bijyanye n'amategeko, ariko wari ufite inzozi zo kuzavamo umukinnyi wa comedy, umunyarwenya ukomeye cyane. Mu nkuru yanditswe na Daily Mail ivuga ko Olena Zelenska yari mu rukundo n'undi musore mbere yo guhura na Zelensky ku myaka ye 17 y'amavuko. Icyo gihe Zelensky yari umwe mu bagize itsinda ry'abanyarwenya bo muri ako gace, bakaba baritabiraga amarushanwa ku rwego rw'igihugu. Ku myaka 19 Zelensky yatangije itsinda rya comedy Kvartal 95, yinjizamo Zelenska nk'umwanditsi wabo. Bivugwa ko aba bombi bamaze imyaka 8 bateretana, maze muri Nzeri umwaka wa 2003 bagashyingiranwa bagahita berekeza muri Kiev. Ubwo bari bamaze kubana, Zelensky yakomeje akazi nk'umwanditsi w'urwenya comedy. Izwi cyane niyo muri 2015 yitwa Servant of the People. Yakinnye Zelensky ari perezida wa Ukraine. Zelensky aganira n'itangazamakuru yavuze ko adakunda kuba yajya hagaragara ngo yigaragaze nk'uko umugabo we yabikoraga, nko gukinira imbere y'abarebyi. Avuga ko adakunda ibirori. Ibi bigaragara cyane aho yafashe umwanzuro wo guhitamo kwibera umwanditsi, akibera mu buzima bw'inyuma ya kamera. Yaretse ibyo yize maze akomereza mu bwanditsi, abifatanya n'akazi ka leta n'ikigo cyitwa Ukrainian Production Company Studio Quarter 95. Umugore umwanditsi, umugore w'igihugu. Umwana wa Olena Zelenska na Zelensky wa mbere w'umukobwa afite imyaka 17, yavutse muri Nyakanga umwaka wa 2004. Hashize umwaka umwe bamaze kubana, Zelensky yavuze ko agiye gutangira kugaragara muri filime. Nyuma y'imyaka 9 babyaye umuhungu wabo Cairo muri Mutarama 2013. Ubwo umwana wabo mutoya yari amaze kuzuza imyaka 6. Zelensky yamaje kuba perezida. Umugore we ntabwo yigeze yishimira icyo gitekerezo, agerageza kumurwanya. Yagize ati: "Mu by'ukuri narwanyije uwo mushinga." Umunsi umwe Zelensky yabwiye itangazamakuru ati: "Kubera rwa rugendo rukomeye yari atangiye ntabwo yari projet, ahubwo byari icyerekezo gishya cy'ubuzima buhabanye n'ubuzima yari asanzwe abayemo." Bidasabye kuba hari abo bavukana bakomeye mu bya politiki, Zelensky yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri 2019, atsinze Petro Poroshenko ku majwi arenga 73%. Umugore we yahise atangira gufasha umugabo we mu rugendo rushya yari atangiye, rwari ruhabanye n'urwo yari asanzwe arimo rwo gukina comedy cyangwa se umunyarwenya. Ntabwo ndi umuntu uzwi cyane, ariko mu by'ukuri ko umugore wa perezida bisaba andi mategeko, ndimo kugerageza kuyamenyera. Ibi umugore wa Zelensky yabivuze aganira n'itangazamakuru ahagararanye n'umugabo we. Njye nkunda kuba nibereye inyuma, umugabo wanjye we aba ari imbere cyane. Ngicimishwa no kuba ndi inyuma mu gicucu cye,
ntabwo ndi umugore w'umunyabirori, ntabwo nzi gusetsa, ntabyo niyiziho, ariko noneho mbonye impamvu yo kubikora. Noneho imwe muri zo ni ugutuma nigarura abaturage ku bibazo byugarije imibanire yabo. Bimwe muri ibyo bibazo harimo ibijyanye n'uburingane n'ubwuzuzanye. Mu ijambo yavuze mu nama ikomeye yahuje abagore b'abanya-Ukraine ku nshuro ya gatatu hari mu mwaka wa 2019, yatumye igihugu cyinjira muri G7, umuryango mpuzamahanga w'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bufatanye na Beatrice International Initiative on Gender Equality Liberties Partnership. Muri Kamena umwaka wa 2020 yatangije igikorwa cyo guteza imbere ururimi rw'abanya-Ukraine ndetse atangiza uburyo bwo kugaburira indyo yuzuye abana mu mashuri. Mu mabara menshi, mu myambaro itatse amabara, Zelensky nk'umugore wa perezida aba agomba kwambara neza akaberwa. Ku munsi w'abakundana witwa Valentine Day yashyize ahagaragara video ngufiya ariwe mu rugo ari gusoma umugabo we ku matama. Ni umugore ukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram mu kuganira n'abaturage. Reka turebe gato ku buzima bw'umugabo we. Amazina ye yose ni Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Yavutse ku itariki ya 25 Mutarama 1978. Atangira kujya muri politiki avuye mu mwuga wo gukina filime z'uruhererekane n'izo gusetsa. Ubu akaba ari perezida wa gatandatu wa Ukraine guhera muri 2019. Zelensky yakuze avuga Ikirusiya nk'ururimi kavukire mu gace ko hagati muri Ukraine. Akaba yarize ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Kiev National Economic University, aho yakuye impamyabushobozi mu mategeko. Amaze igihe gitarangije kwiga, Zelensky yashinze ikigo cyitwa Kuvatanya 95 gitunganya filime, inkuru zishushanyije, ibiganiro byo gusetsa, filime z'uruhererekane zitambuka kuri televiziyo, zirimo iyitwa Servant of the People, umukozi w'abaturage. Zelensky ubwe akaba yarakinagamo ari perezida wa Ukraine. Izo filime zatangiye guca kuri televiziyo guhera muri 2015 kugeza muri 2019, zirakundwa cyane. Ndetse muri Werurwe umwaka wa 2018 abakozi b'ikigo cya Zelensky bashinze ishyaka rya politiki rifite izina nk'iry'iyo filimi, Servant of the People. Iryo shyaka rimaze gushinga imizi, Zelensky yateye intambwe yiyemeza guhatanira umwanya wa perezida muri Ukraine. Atanga ibyangombwa ku mugaragaro ku itariki 31 Ukuboza umwaka wa 2018, bibera rimwe n'ijambo ryo gusoza umwaka ry'uwahoze ari perezida wa Ukraine Petro Poroshenko, bica kuri sheni ya televiziyo yitwa TV1+1. Zelensky yatsinze amatora ku majwi 73.23 mu cyiciro cya kabiri, atsinze Petro Poroshenko. Akimara kujya ku buyobozi yahise aharanira gushyira imbere urugamba rwo kurwanya ruswa, ari nako ashyira imbaraga mu bikorwa byo gushyigikira ubumwe hagati y'abanya-Ukraine n'abaturage bavuga Ikirusiya. Guverinoma ye ikunze gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane mu bikorwa byo guhuza abaturage, by'umwihariko urubuga rwa Instagram. Zelensky yamamariza kuyobora igihugu, yijeje abaturage kugarura ubwumvikane hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse agerageza no kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Ariko muri 2021 umubano w'ibihugu byombi wabaye nabi cyane kugeza ubwo Uburusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine muri Gashyantare umwaka wa 2022. Ushobora kwibaza uti ni uruhe ruhare rw'umugore wa Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, muri iki gihe cy'intambara bahanganye n'Abarusiya? Uko Uburusiya burushaho kugaba ibitero kuri Ukraine, niko intambara yagiye irushaho gukomera cyane. Umubare mwinshi w'abaturage bagahitamo guhunga, aho abagera kuri miliyoni 4 bamaze guhunga igihugu, naho 1/4 cy'abaturage b'iki gihugu bagahitamo kujya kwibera mu mujyi hagati muri Ukraine. Abandi baturage bahisemo gufata umwanzuro wo kuguma mu gihugu ngo bahangane n'ibitero by'Abarusiya. Mu magambo Olena Zelenska yashyize kuri Instagram intambara igitangira, agize ati: abaturage ba Ukraine bakwiye guhungisha abana babo bakabajyana mu nzu zo munsi y'ubutaka mu gihe cya nijoro, maze tukarwanya umwanzi. Ukraine ni igihugu cy'amahoro, turi kurwana intambara tutatangije, ariko ntabwo tuzacika intege. Isi yose nirebe, turimo turaharanira amahoro. Madamu Zelensky yumvikanye mu butumwa yanditse agira ati: turasaba abafite imbaraga gufunga ikirere, bafunga ikirere, twebwe iby'intambara yo ku butaka tuzabyimenyera ubwacu. Ibi byose ni ibitekerezo bya Madamu Olena Zelenska, umugore wa Zelensky,
kuri ubu ngubu igihugu cyabo cyibasiwe n'ibitero by'Abarusiya. Ndabashimiye, nge nitwa Niyongera David, mukomeze kugira ibihe byiza, mwibuka gukurikira inkuru zitambuka hano kuri Bwiza TV, ndetse ukibuka gukanda subscribe, like, share na comment.